noneho ibintu bihindura isura. Pastor Mutesi aje gutanga gasopo no kwihanangiriza no kubwira uriya mugore wise Feridina umugabo we kandi barasezeranye mu mategeko. Iyi ntago ari inkuru mbabwira wenda ngo natoraguye, niyo mpamvu mubona amarira yambanye menshi. Kasongo yuko amwishyuza yuko atigeze amusezera habe na ngo yagiye atamubwiye. Pastor Mutesi yaje rashyiraho iherezo ngo ndagusezeye kwa heri umugabo wanjye ubu ndamutsindiye. Ubu ni umugabo Pastor Mutesi. Yenzanywe n'agahinda kuko Feridina yambeshye urukundo. Kumbeshya urukundo ntacyo bitwaye, ahubwo yambwira akagiye. Niba ikibazo ari uko yagiye atagusezeye, ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye. Bye. Feridina ni umugabo wa Mutesi. Ni nyuma yuko ibintu bikomeje kuba ibindi Pastor Mutesi bikamugeraho ndetse bikagira ingaruka ku bantu benshi cyane no ku muryango we byawugezeho. Pastor Mutesi afashe umwanzuro ariyizira kugira ngo agire icyo avuga ngo nabishyireho umurongo, dore yuko ngo n'abahanuzi bamwe na bamwe bagiye bahanurira Pastor Mutesi nabo bagize icyo bavuga. Bakavuga yuko Pastor Mutesi kuri ari ukwirwanira ngo nandetse ngo bitazanamara kabiri, ngo dore yuko Pastor Mutesi iyo atangaje yuko afite ikirori cyangwa afite ubukwe, ababyeyi barahubangana bakavuga yuko ngo batwariwe abagabo. Umuhanuzi nibishaka bagenda bapingabinga benshi batavugaho rumwe, bagenda bavuga yuko ngo ashobora kuba akubita ibihuha biteye ubwoba. Ngo mwiyerekwa rye ngo yari yareretswe yuko Pastor Mutesi azashaka umugabo ushaje cyane w'uruhara ngo uherereye muri Canada w'umudiaspora. Ngo ubu ngubu akaba yarakoze ikintu bita kwirwanirira. Ngo icyo gihe Imana nizabyemera rwose ngo uyu mugabo bashakanye ngo bagomba gutandukana batamaze kabiri. Ngo dore yuko ngo bahise bajya kwiyisha i Rwamagana ngo mu murenge wa Muyumbo hafi aho ngaho mu cyaro rwose, ngo kugira ngo amabara y'uyu mugabo n'abagore benshi na bamwe yagiye arongora akanabyaza abana batazaza kumuteza induru muna rwaserera, bigasubira kuri social media hagashya. abahungu n'abakobwa bo muri iyi myaka mana we munyibuke menya guhangana n'utuntu dutoya twese twahanganye n'intare n'indugu. Nk'uko bimeze ni inkuru za Pastor Mutesi, ni inkuru zikomeje kugenda zicicikana hirya no hino, ni inkuru zikomeje kugenda ziza ama episode ku yindi. Ni ibintu bitangaje ndetse ni inkuru zishobora kuba zatera agahinda bamwe na bamwe kuko Pastor Mutesi ni umupasiteri rero yagiye avugwaho ibintu byinshi, abahanuzi bagenda bamuvugaho ibintu byinshi, kandi koko wa mugani Pastor Mutesi kuba yarashakanye n'umugabo ufite abagore benshi, ni abantu bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga kuri social media ntago bagiye babivugaho rumwe, ariko se nanone uyu nguyu nibishaka we avuga yuko yamuhanuriye ibyo ni ibiki? Umusaza ushaje cyane y'uruhara rukuze byo wamenya ari ibiki, bivuze iki? Nabyo ni ibindi bintu bigiye bitandukanye, bigiye bifite ikintu bivuze, dore yuko biva ahantu hagiye hatandukanye. Gusa ikindi nanone kiri kuza kigateza impagarara ngo Pastor Mutesi kuva na kera n'ubusanzwe ubu rukwaje kugaragaza yuko afite umugabo mushyashya, abantu barajiginywa, abagore bagataka atadutwariye abagabo bagize ibiki. So menya ari ibintu bijyanye na social media n'imbuga nkoranyambaga, kuko burya hari ahantu umugabo yaragiye anyura kera, wenda bamwe na bamwe nabo baba bashaka kwigaragarira kuri spotlight kugira ngo bagaragare, bagire igikundiro, bavuga ijambo ryumvikane, bakagira ukundi kuntu bamwurira. Ariko ubona yuko Pastor Mutesi ibintu biri kumubaho nawe ushobora gusanga nawe abifitemo uruhare. Gusa nyine reka bakomeze tureke gukomeza kumucira urubanza, kuko wa mugani yibereye mu kwezi kwa buki kwiwe. Umugabo wiwe ubu ngubu bararyoshye, bameze neza cyane yuko umugabo we ngo yageraga kuriya mugore wundi ngo akamubwira yuko Pastor Mutesi ibintu bimeze neza, ngo igorofa ibiki n'ibiki, ngo ariko ngo iyo yatahaga hariya ngo yatahaga ahantu haciriritse. Ubwo urumva rero umugore ufite ibiceri nyine ni wamwegukanye. Ibyo bari kuvuga yuko ngo badashobora gutindana
ibyo ngibyo ni ibyabo kuko nibo bazi uburyo bazabana. Umugabo ngo ni umunyadiru yikundira utuntu tw'uduceri, ariko bamwe uburyo baje kumugaragaza, umugabo bamugaragaje nk'umuntu ufite amafaranga menshi, ngo afite amafaranga menshi, ngo ibijyanye n'ubuzima bwe ngo yarabirangije kera, ngo ameze neza. Ubwo urumva ni uruntu ahari abantu ntabwo habura uruntu ruri hagati aho ngaho rw'amagambo avugwa kuri Ferdinand. Ntabwo turamenya ubushobozi bwiwe koko bari kuvuga niba ari bwo koko, kuko bavuga yuko ngo yamuguriye imodoka TX V8 ya danje cyangwa V8 imeze neza y'akayabo k'amafaranga, so anamukwa amafaranga menshi, ngo anagerekaho n'inka zingahe. Ubwo urumva na Mutesi bwe bwite ashobora kwikosha kuko amafaranga arayafite, ashobora kwikosha, gusa nta wamenya ngo ni ibiki biri kujya mbere, ni ibiki biri kugenda. Ariko amakuru ya nyir'ubwite avuga yuko umugabo yamukuye izo nka n'ayo mafaranga n'iyo modoka yamuguriye. Abandi bari kuza bavuga ibindi ni ku ruhande, gusa nyine ikintu umwe avuze undi akakisubiramo n'undi akakivuga, abandi bakaza bakora ubwino. Ntabwo wamenya niba ari ibya social media, imbuga nkoranyambaga, ariko kuri guhari yariye gapapu.